Shubor nakashlem jong unong san hima. Kasur ki patba na Southwest Khasi Hills District hagajing alam uba kit borlang nongrem kum chairman uba longru urang ba shnong karang thong kila leje kendo yu sembut menteri rang ba kajala uba preston tunsong mendaga singi ha secretariat kani gajing kendo ban kerpat ban shnai kasurok na weiloi shamau kurwan shadu sharanikor ba na weiloi mau sanram sharanikor uba kit borlang ulayat hu hagani gajing kendo uba preston ula ong ban sapentri kami gini surok enda ka sorkar kala yo pisa na ka World Bank mentaga sri na kaliang jong yi ki nong yalam snong ki seng bhalang nanta ki riramba jong badong thai Southwest Khasi District hakan ten jong kasur pajba jong Southwest Khasi District in awan ban ya tentu ya deputy chief minister hada bede bat kajinglong jemban jong kasurok nadu weiloi mo perwat hadu ranikor patung juru ya kasurok na weiloi mo sunram hadu ranikor te kalau basok tenat lu kata bahadin ke jingetai nak liang jong deputy chief minister in charge road il ayen ni ka asyaran ba lakum nu ladang nimla ya kaban penhe ek ni srok hakadur jong ka national highway lani tulen re indali hadin bakila yo ya ka sanction lani hadin bakila yo ya ka bisa ka pati ban wan limba jong ka World Bank ni kermen ba ya kani kasrok ilain ni kermen ba ya kani kasrok insa la ya kaban bu kum katop privilege nam ta sanction et ni ga kata kani kajing ya grand jongi bat ki bat is bukti change ta kana ta ju ko por ru ni la ya grand ru hamide bat ka fistu ka badai ka surok na po wa kaji shadu ranikor nomor mensua katu ke skim ilayo na po ka SARDP ta tangabu wa kaji tinggal ya keren po yung teaching minister ay gani berkane kan ray nakaliang juku iom ba ya kane ka sorkar India kadang pensange menta tingin ang ya up swa tan hatu bangin dayo ya ka jingtip na ka sorkar India kuno kan le na kani ka portion ka padang sa nawa kaji hadu raniko Kyo kasurok wiloi sumukruat ranikor ka di PR la deple ada pak di ka kumbalong mentang ang ipi ba hadin ka jing keren jogi kalau nak liang jog di chief minister ilo ba hadin ba ka sorkar India ka sorkar Meghalaya bat ka World Bank kinyo ban ya sign ya ka agreement hebede bat kali ka pisa ka ban na unta di kampung roy berpar kam tam surok hapo jog jela kapala se nong guna ya ka arjar klor te iong ba kani ka surok jongi kan lom kan dek kelati pa katop kabalabu katop priority list nak mentaban ban krek ya kadipiar nam takane te haga tu popor ilong ba nakaliang jongu indiani ilarang ong pan ila pha ya chief engineer pan krek no ya kadipiar ha mere kan ne ha kadur jongka intermediate list kasurok mata na maplang sedu wiloi ka jendap na kadang slam aku mulai mata halor kita kajingkli jupi ngasoban ai khubla ya kasorka namar bar taki post na mata kasurok kejogi khampam na po mau plang hadu wiloi kadi kasurok pasneu ba tangli hakini ki khandiat snem ngi ba kalaton kajingkermen mentang layo ya ka intermediate lane nang to na po mau plang ter pat mentai makakam kupa sampau 20% kaladan tingi khmi lenti bahan ka plang ke banwan kani kasurok salah iman pendam kumba lamang hadu wiloi padahal lu tangrim pada kalian juga di kerpat ke sorkar bahkan lekstom ban penyo sanction saya kini ki ar bentah kata aku mengalami namasan mau perwat syaduran ko bakun dulu na mau perwat na wiloi mau suram hadu raniko ini gini ba aduh mentak gini ki atli kasurok kilong kuno la sneu ngane ki yang long banyak kali na ki aku belum mentah hot ki dang rong ban ya teh rei ngapong ba ki kabha don ki jaka ba kasro kasneu nang ta ka ba kong sane long mar kasuro ki katang dei katu kaju ka kalau kadang dei be kasuro single lane kalau kadang kala repelak aku kan kaju ba ki kali ibon ibala apply na kan kasuro de iladon kamsha ba ka suro kan ba kam he ba kam klai mo teladang yo at least tang haka kadang ka intermediate lo along ka jaman toy ko kraw ya ki labot ki so snong jongka ki bada yaman yait lemba ki ni atli srok kamtam mi so snong jongka Southwest Khasi District
kat kum kajing ya keren kalau kajing thui leti jong ka sarkar jela bakin sayo ya kamang bisa leng baka World Bank ingin nang ya ap hadu kata kapon marba ila shu bu antar la malu mala lese reply September dan Oktober kita syong ya taka joint meeting apreng jong ka World Bank sarkar India mat kundur ka sarkar Nuklear dede hadin kata lese ngin sa lawan tip ya ka sanction amount mat kundur ko mengalok nang mene ba ya ka DPR ko nakaliang jong duty ching sa yo ba la dang sedang panpai pandang konkret mat kundur ko nang yat sa ya ka survey kata kata kecil Kanu kadang gajing jrong dong. ada bom kita dan kam ham chu Gajing jrong dapat batai gajing jrong. Kanu kilometer tak kadang. kajing jerong nawi loy syadu syaran ko bayam mo kurwat kadon nyo ko ar kilometer kadbana wi loy bayam mo suram haduran kor kadon nyo ko lai kilometer Ni kuat mereka berpi pidai no alam joka haju upor joka SNPP. Ni kini kilai teli kunci ki deki MLA joka UDP. Hato kini kilai hut ki MLA kim kerani ya kini kesura. em ni hane Berkuat. meneng yuan nakasur jong i pai ba jong kasong wes sel i kampen ya kle ya ka politics ni ngang represent kum urang basnong jong kasnong kum menteri jong ka hima maram bat represent kum wei na kirang basnong om kum uno kitab jong ka MPP hane di na takata ngam pa ban ong ba kinong mi kmat jong i ki kam kren ni kila kren ne kai ka benta ka di kala try lesi kila le ka jong benta ringi yang ni pan ang ne ban ong ba ban keno kinong mi kmat jong i ba kile ni kim dai kata rei lada kila le ru ngi wan hang ni ya ka ban ai ka support susu ban penti ya ka concern ka jugi na kumta kami ka surap kalau siya ka ubutlum jong ka dong ka than ka jugi kayo ka kot na kumta tete tingin dong kwa ban ya kren politics salah ka kami ka bentan ban sim bai kum kasur jong kinong sawas sebut kan thuplang kinong nikmat pai ba bawan na ki parti ba pher ki political party ki sai balang ku mangala kreo nikmat Iya ya. Truk. Truk. Duyong. Kita tahu. Keduyong ki piar di sini. Ki habalak don kasurok na ngasuot ang tukum ni. Habalak don kasurok ki don be ki kali ki bakit jengkit. Nanam ong ki kit ayu mo ki dehi pandon. Misna surok ya kaban tenon kam hi ya kaban kit jengkit lagi de ki kali barit ni ki kali bahet. Mo. Te nata ka tao islo bakan ni ka existing road ka bamenta kadai kepada dang plot palat mat kadang red palat. Kalau sniu ka jung po. Te nata ka tao ngam pa pan komen lo jung ta ring suang ba. Ikwa yang sok bakama kenang ba kita kali ki badi ban kit kampun ro kit yo ban play dan masuk bat khamtam ki pat ba no shno badi ban kam no srok ba kan no ga jung toy nang ta jung ui pu wi no shno jung ka ti ka dong ka thai